Shalom, salam jua-jua, salam sehat man banta kerina, meriah ukurta. Ipejumpakan Tuhan dengan kita, guna ngorati kata di bata, arah palas PJJ melalui media enda. Kegelani Tuhan tetap terkejap man bandu, rasman kami kerinana. OP kita bagesi kata di bata sejadi palas PJJ guna minggu tanggal 31 Maret, suku tanggal 6 April tahun 2024 enda. Mari perlebih si pesikap ukur ras kita ertoto guna mindo hikmat kepentar man Tuhan ertoto kita. Kekelengan tu Tuhan si pengasup kami atan guna bentasi wari-wari eda. Tidakkan kami gagah kesehatan ibas kamnari. Zenari atan dengaka kami ngorati karena katandu. Sampai tidake kami Bapa, gelana banci yang kami karena katandu. Beluhkah kami secara kenca, man kerina, teman kami sadakini teken, bagai peman seisi doni enda, maka kepeken kegeluhan rembak ras Tuhan, ema kegeluhan si dame, si mabai geluh kami ku keterkelinan. Man bandu kami repangdes Tuhan, arana andu Yesus Kristus kami retoto man bandu. Amin. Kekelani Tuhan, kata di bata, si jadi palas PJJ ibuat ibas kitab Mazmur padan sindekah Mazmur bindu 110 siwah ya. 119 ayat siwah puluh pitu sekariku ayat 104. Mari sioge ras-ras kata di bata si jadi palas PJJ kam irumah nari kami jenda nari sioge dage Mazmur 110 siwah ayat siwa puluh pitu seku ayat 104. Kekelengan nandangi undang-undang Tuhan. Lanai tanggung kelengatiku man undang-undang du. Ku kusur-kusur ibas ukurku gedang-gedang nuari. Kerina perintahan du tetap ku ingat kata waripe. Maka pentaran aku asangkan imbang-imbangku. Pengertinku ngelebihi pengertiin guru si ngajari aku. Arkitekenku pekusur-kusur perintahandu ibas ukurku. Belenan kepentaranku asangkan orang-orang tua. Arkitekenku ikutkan kerina perintahandu. Kerina perbahanan si jahat ku silahkan. Sebab ku ikutkan ateku katandu. Aturandu laku persilahang. Arkiteken kam jine gurungku. Andikon tebukal aturandu. Tebun asangken tengguli. Dan aku kepentaran ibas undang-undang dunari. Emaka ciga kala ateku kata latuhu. Secenda kata di mata si jadi palas PJJ alu tema kekelengan nandangi undang-undang Tuhan. Senina dengan terang ibas gelar Kristus adi isuruh kita ngukuri uga cara mudah gelah senta berlipat ganda tentulah meserasa kelei. Adi isuruh kita ngukuri uga carana gelah terbangun sada rumah si mocile guna jadi ingan tetading pelabo meserasa kelei. Apakah adi isuruh kita kerja keras, erdahin gelak dat ujin. Pelabo si mesrandai kele. Kaipe si basdoni enda si kira-kira mabai geluh tak senang, geluh tak puas, otomatis jadi perayakan tiap jelma. Tapi cara ibas ngayaki kerina mesti menentukan apakah hasil sinelokan kita mereken ketenangan entah nambahi masalah baru. Ije lika proses siman bentasan. Bagi contoh sekala anak perana siatena berkat guna ardahin tengah dalin jumpa ia ras temanna. Ia ajak temanna ia lawas kuingan si depan guna erjudi. La perlu latih erdahin bancika dat sen adi menang. Adi anak perana ena tetap setia nuju ingan nardahin dai. Tentu ia lokan nama
uli sindai nggo erti mo. Tapi adi tergoda yang ngikutkan pengajuk teman nae, tentu lanai bo alo kena uli erdahin nae, jangan banci jadi timbul masalah-masalah baru. Kegelani Tuhan, ije me perlu na kita kepentaran guna bedakan apa isi menguli ras apa isi nambahi masalah ibas geluh ta. Ije narikin sidat kepentaran proses kai ngenda si harus sidalani geluh ta enda banci mencapai kegeluhan si mawai kita ku kidulin ras kejua-juaan. Mari lajar kita arah pemazmur si jadi oratan ta enda. Bahan PJJ ta enda merupakan mazmur si tuliskan Daud ibas ianahkan pengakun nanandangi undang-undang di bata. Ibas pengakun nae ia ngakukan maka sada keriahan ibas geluna ia kapna idatna arah dalankan undang-undang di bata. Nina ibas ayat 57 lanai kel tanggung kelang Athena nandangi undang-undang di bata. Katakan aku kusur-kusur ibas ukurku gedang-gedang nu wari. Enda ngatakan maka Daud menikmati kegeluhan iteru undang-undang janah keleng Athena undang-undang di bata ikusur-kusur na undang-undang artina iukuri na bagus-bagus lasiti pe ilupakan na kai pe sidahi kena gedang-gedang wari tetap palas na undang-undang di bata. Engkai sebab undang-undang di bata si igelari perintah-perintah di bata entah pe banci si terjemahkan kata di bata ara ia dalankan kerina idatkan nama uli dat nama uli basian dalankan undang-undang antara lain banci si idah maka arah undang-undang idatkan na ayat 50 walu bas ngikutkan undang-undang di bata mereken kepentaran manbana pentaran ia asangkan imbang-imbang na. Semaka adi pentaran ia asang imbang-imbang na tentu kemenangan elit tetap ibas iya. Kata kepentaran entape hikmat asal na ibas cakap Ibrani hokmah si artina kini beluhan bedakan si menghuli rasi jahat. Kini beluhan guna bedakan apa isi benar rasila benar. Arkitekan kepentaran sekala jelma banci yang melakukan si menghuli rasi benar. Maka ibas ia ngikutkan undang-undang di bata iteh na apa isi benar. Dau ia pentaran asangkan imbang-imbang na. Endam uli si pemenasidat kena. Maka si peduakan ayat siwa puluh siwa. Arah ia dalankan undang-undang di bata pengertina lebihan asa guru singajari ia. Erkitekan ipo kusur-kusur na lalak perintah di bata ibas pusuh na. Sekala guru secara intelektual tentu lebih berilmu asangkan muridna. Tapi lenga tentu ia lebih berhikmat asangkan kalak sini ajarina apakah kalak sini ajarina gelo arpalaskan perintah di bata. Si petelukan ikatakan ije ibas ayat 100 maka belinan kepentaran ku asangkan orang-orang tua. Ara ia dalankan undang-undang di bata kepekan orang tua sibas kebiasaan kalak cahudi biasana lebih ihagakan, lebih ihamati. Arkitekan rekutkan tradisi tahapan pendidikan kalak cahudi. Kalak singgoma tua tentu lebih gondatkan pendidikan. Suwe ras tahap-tahapan nabas tradisi kalak cahudi. Jana pengalaman gelu na pebuena sangkan sing udah dengar. Tapi icenda pemazmur kualitas pengertina. Dau asangkan kalak singgo metua arkitekan yang gelung ngikutkan perintah di bata pengertina kepentarena pengasup ia ngantusi kerina si jadi bas doni enda
Maka seku ayat 100 sada seku 104 ije itu rikena. Maka arah ngikutkan undang-undang di batang ngasup yang nilahkan perbahanan si jahat. Lah ikut-ikut nakala si deban sindalankan perbahanan si jahat. Ngasup ia tetap setia dengan teguh ibas prinsip ngikutkan perintah di bata. Lalu kata si deban, ia ngasup geluh alu bujur. Pang ia nilahkan si jahat. Ya, zana aturan di bata entep bu keliakap nananam tengguli. Jenari ciga atena karina kata sila tuhu entape sila ngena ate di bata. Jadi ijenda ituduhkan pemazmur, maka di bata tetap jadi guruna sim pengasup ya cidahkan komitmen guna nolak si jahat. Senina dengan turang ibas gelar Kristus uli siidatkan pemazmur. Ibas ian dalankan perintah di bata enda. Tentu harus melalui sebuah proses. Proses tentu labo mudah guna dalanisa. Sebab ibas proses ijem enterem kala langasup. Ras atena geluh bagi ukurna saja min. Semaka diperlukan komitmen. Berkomitmen guna ngikutkan perintah di bata ibas kerina paksa memang labo mudah ya. Lah mudah sebab mbuwe kelnge pasti godaan sireh cubai kita. Tapi adis ingatlah oleh raspe resiko sinialokan kita adinilah kita ibas perintah di bata. Tentu tetap ngasup kita berusaha dalankan undang-undang di bata Sebab undang-undang di bata kap terang. Si mabai dalam geluh ta tetap lid ibas kebujuran, tetap lid ibas kidiulin. Geluh ibas undang-undang Tuhan mereken damai, ketenangan dengan kemalaman ate. Mesti negejapkan Daud Jana arus min kita arkacaman Daud. Tujun Daud ngikutkan perintah di bata. Kita kan go idat na nanamna, go dat na ulih na. Maka kita enda situhuna si harus jadi perayakan geluh ta kepentaran ulih ibas dalankan undang-undang Tuhan bagi si lakokan pemazmur enda. Lalit kai pesibas doni enda. Si menjamin kita gunang geluh ibas ketenangan, damai sekaligus gejapkan kemalaman ate selain geluh ibas undang-undang di bata. Kegelani Tuhan genduari enda ibas kemajuan teknologi sinampati kita geluh lebih mudah. Dengan banci pelajari kai-kai saja secara cepat arah media-media sosial, arah internet. Mabai kita berpikir lebih kritis, uga gelana cepat sidat ulih arah kai sidahikan kita. Ilmu-ilmu pengetahuan si banci nambahi pemetehta, nambahi pengertian ras kepentaran tapi banci alus singkat si pelajari arah berbagai-bagai tradisi geluh manusia ibelahan bumi japanari Eda tentu jadi tantangan man banta selaku kalak Kristen. Ibas kita darami kepentaran arah di batanari. Kais isajikan tawan-tawaran doni rikutkan kemajuan teknologi genduari eda. Banci saja mabai kita lanai darami kepentaran ibas di batanari. Kepentaran di batae lanai jadi perayakan si utama bas geluhta. Semaka lanai teta dalankan perintah di bata. Darami solusi-solusi bas masalah kai sini ada kita. Banci si darami arah internet. Tanpa si pergermatkan suwe dengange ras perintah di bata entah lang. Karina isajikan secara cepat dan mudah. Kepentaran doni eda sifatna semu. Sementara ngancauli nasidat jana berpusatku diri manusia guna kesenangan kepuasan pribadi. Semaka banci mabai kita
geluh ibas masalah-masalah baru. Sebab melala nga kepentaran doni enda siakap kari mabai kiniulin kepeken sebaliknya. Contoh, ibas mendidik anak-anak di tengah jabu. Buai kalgenduari enda tips-tips mendidik anak. Tapi labo kerina pas, labo kerina cocok ras karakter anak ta. Anak ta rembang kakin biak nasi harus dirawai. Tapi ibas tips-tips si ibagikan enadai laban si rawai anak nina. Semaka salah pe iya la si rawai. La pernah si pandang. Dung na kai laya sopan man orang tua. Dung na dedeh nama takal tape. Jay makang go si gejap sakit jantung ta. Kepentar si tawarkan doni eda. La lebih hebat asangkan kepentar si rena ibas di batanari. Lalit kepentar si bansi mabay kitang geluh ibas kacua-cuahan raspe ibas kiniulin selain kepentaran sirana ibas di batanari. Maka kitik-kitik na nari pe anak-anak tarus si babay erkinitekan mantuhan gelah geluh ibas perintah di bata. Itah na kay perintah di bata gelah itah na batasi surana. Simberat na kel ibas geluh ta enda emkap ngelawan surata, mengendalikan diri. Adinggo kenca siakap terkekang geluta, erkite-kiteken ngikutken kata dibata. Lanai bo banci sinikmati Lanai bo ternikmati kita bagi Daud menikmati dalankan undang-undang Tuhan. Adi terbeban kita dalankan kata dibatai. Lanai bo kita bancindatkan ulih bagi sidatkan Daud. Maka ingatlah kekelani Tuhan. Lalit kepentaris tawarkan doni enda si mereka keterkelinan ras kemalaman ate si tuhu-tuhu. Maka lazarlah kita arah pengalaman pemazmur ibas dalani kegeluhan iteru undang-undang Tuhan. Bagi kalak si erdahin ijuma ipar parilas matawari latih kelngi. Tapi arkiteken gom terbayang manbana uli si bakal ialo kena maka iu surusurna. Bagelah min kita ibas geluhken perintah di bata ngikutken kata di bata bas geluhta. Ingat let uli si pagin sialoken ibas di bata nari emkap kepentaran ras keterkelinan. Temata emkap kekelengan nandangi undang-undang Tuhan. Ngkalengi undang-undang Tuhan tentulah bo terjeng meteh. Ngangkai jenari si hafal. Lah cukup bagi. Tapi harus kangenda sidalanken. Sidalanken kai singgo si oge. Kai singgo si pahami kita harus sidalanken. Adi si perdiateken sejarah kegeluhan bangsa Israel pe. Maka ibrekan di bata pe aturan-aturan undang-undang manbana. Tujuan na gelah ratur geluhna. Jenari tetap erdalan ibas kegeluhan si mabay iyaku kejua-juahan. Kala sing geluh dalankan undang-undang terjeng bagi aturan-aturan saja ngenca semaka beban kel akapna berarti lengalit pengangkanna karena kai uli sinialo kena. Kala si bagaimana si ikritik Tuhan Yesus ibas kegeluhan kala cahudi dalankan undang-undang terjeng aturan saja. La igejap kena keleng ate di bata singasup mabai ia kubas kejua-juahan alu dalankan undang-undang maka nina Tuhan Yesus. Maka undang-undang si pentingna ibabo kerina undang-undang si isehkan man bangsa Israel nai kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu asa tendindu dengan asa gegahandu lip. Jenar si peduakan kelengilah temandu manusia bagi kam kelengi dirindu. Kerina undang-undang si bereken di bata erkelangkan Musa ras nabi-nabi naipe erpalaskan dua perintah enda kam. Banci sioge Matius 22 ayat 37 40. Jadi enda medua perintah tapi undang-undang Tuhan si jadi palas ibas kita geluh selaku kalak sita. Maka ulah kari sisungkun kaikin ertina undang-undang Tuhan.
undang-undang Tuhan ema kelengi Tuhan di batandu kelengi temandu manusia. Adi nggolit dua jadi jema kendu ngasup kam ngelakukan singena ate Tuhan. Itandu mengendalikan surah-surandu. Lawa ipentingkan du dirindu sendiri saja. Maka senina dengan turang ibas Kristus bagi Daud singgong gejapkan keleng ate di bata semaka ngasup yang dalankan undang-undang di bata alu meriah ukur mari si kelengi kata di bata alu cara dalankan perintah di bata dengan suari ras berngi si ingat si ukur-ukuri ibas pusuhta. Tuhan si pengasup kita dalankan katana amin ras kitar toto. Terpuji gelar doa Tuhan, kata andunggo ia loken kami. Ningatkan kami gelah gelu ibas kata di bata. Adi kami gelu ibas kata di bata, tentu igejapkan kami keleng atendu. Dengan adi kami ngong gejapkan keleng atendu, ngasup kangenda kami kelengi teman kami manusia. Alula mementingkan diri kami saja. Ajari kami Bapa berproses, ibas geluhkan kata di bata, ibas kegeluhan kami. Segelah nangasup kami ngelawan si jahat, ngelawan godaan-godaan rasura-sura daging kami sendiri. Jenari kegeluhan kami, manci menjuah-juah, damai dengan idatkan kami kemalaman hati. Arah anak Yesus Kristus kami toto ras pangandas. Amin.